hatujakuja kubomoa. Hata nikianza nimeshukuru sub-county na wanadhamini ya Matopeni, kwa sababu mimi napendanga kitu Mungu ameweka kama hii mchana. Sipendangi kitu naendanga, kwa sababu nakemea hiyo maneno iko pepo mbaya ndani. Kwa nini nasema hivyo? Tumekuja hapa public participation mingi, tunapropose. Tukipropose tunarudia tena, kama pesa imetoka munasema tunaweka ya kwanza gani? Hiyo kitabu sub-county amesema hatujasoma sana. Hii kitabu iko kwa nyumba mingi sana, mpaka hiyo mkubwa anasema hiyo ingine iko, mimi niko naye mingi sana. Kwa hivyo kama kidogo maswali inakuwa ngumu, kama wewe ni kiongozi poa, kama wewe ni raia poa, kwa sababu sisi yote ni watu moja na sisi ni wanadamu, tunakosea. Kwa hivyo mimi nakubali wananchi tumetumika kidogo vibaya, lakini tukienda tutaenda kufahamiana. Kwa hayo machache, na Mungu atubariki, kwa sababu tumekuja kazi ya wananchi.